Hello everyone! Ari naman kita subong sa Iloilo Convention Center para mag-attend sa isa naman ka activity kag ini para gini sa mga anime lovers kag mga gamers naton. Kung nakita nyo kagina, 9:30 ari ko di may pila na. Subong naglaba pagid ang pila. Look at that! Oh, ang pila nat. Malaba na. Subong, it's more than half the length of the Iloilo Convention Center. So nakita nyo gid, nga kadamo gidaya sa aton nga mga gamers kag mga anime lovers diri sa Iloilo. Yes, mauna kita ma-forward kay wala pa kita ticket. So kinahanglan ta pa magbakal sang ticket. Aww. Sila may mga ticket na sila, so lain ilang nga pila. So makita tanay. Tani may ara pa mabilin nga ticket para at least makasulod kita. Kay gusto ko gid makita si Hazel. Si Hazel. Actually buwas pa siya, pero hopefully tani. Ay, I think that's the line for the no ticket. Ay tama. Oh, I'm lost. To Conquest! Yeah, Conquest 2019! Siyempre, kung may event, hindi ginaya pwedeng wala sang kananay! Freebies. Sige, meron. Pag-idaro. No. Ari pag-idaro. No. Ayun lang. Most
po ako until now if hindi ako may introduce sa swimming. And shoutout to RR kasi si Rumble Real, sila yung reason bakit ako nandito rin. Ayun, and syempre sa inyong lahat na nag-support, thank you guys. Harold, thank you for the question. Talo tayo kanina, ngayon babawi tayo. Bato-bato pick, maghanap tayo ng It's a challenge. Yan sila, nakapilang. Yeah! I'll wait for you, bro! Yeah! May first challenger na ako! With ko si Michael, kagamba kami ng bato-bato pick. Lantawuntang. Ready? Bato-bato pick. I lost one! Too bad! Challenge na ko! Winning na! Yay! Second challenger si Jimwell! Si Titi! Oh, grabe naman na ako naiyaw! Oh, si Rafael! Last na lang iyak ko nung i-challenge na lang. You can say no, di ba? They can't say no! So, ganun na! Si Sean! Si Mark! Ano na, friendship? Nagbawi? May kilala ko, gitman nakita. Si Jay! May sticker sa'yo nga! Wala ka na sticker yan! Wala! Kulbaan ko! Ganda! Git siya! Len! Isa pa. Hindi na. Darling, look at him! Will I Darling, look at him! Will I Yari naman, Emon! Feeling ko dapat tirigin ko, Melly, para malaog ako eh. Si Dave! Ari, si Baby Boy! Challenge kita kay Baby Boy! Oh, grabe si Baby Tony! Another challenger! Si Jayan! Dami na! Si Mike! Celine! Dion! Si Jayan! Si Laila! Edward!
i-discount na kita sa farm to table. Pusin niyo na po. Dalawa na lang. Grabe siya, ubusin Pusin na niyo na mo. to. Pusin niyo na to. Yay, si Louie! Nag-aabang! Grabe! Franklin! Yan! Oh, challenger! Ubusin mo na, oh! Yeah, interesting decks. Both of it's gonna be a conquest format. Ano ang balmo Then first win. Crown, the champion. Run us through what conquest means. What does that format mean, and what decks are our competitors running? I think About the format for today's Hearthstone finals. This is going to be once again 4 decks. The 3 so professional to remaining make decks. this. Percy. That concludes our contest for the cosplay competition. Here comes the return of our si Rao! Si Cody! Alright! Amir! Yay! Baby boy, baby boy! Congratulations! This is good. Si Ryan! Ang dami na! Ang dami nang nawala! Kanina dalawa na lang yun, ah. Si Matt! Yeah, oh, di ba? Ilan na lang ako? 4. I love you, Barry. Kulang isa para mag-match. Scary! Walang scary, Bro! scary! Pumildi! Bro, isa na lang! Ayun! Kompleto na! I love you very much, baby! Si Bars! Si Angelo! Si Mark! Unica! Ayak mata ka! Masyado mo pagbigay eh. Si John! Kailangan ang rumble. Si Mika! Si Derek! Lira! Nawala lang! Si Miko! Isa na lang! Malanta na kung sino aton nga nung platong tayo yung ngalan. Hans! Hans yung ngalan. Nakikot siya, nakikot. Ang tawan na kung makuha ni Hans. May post ako dayon. Mamuyong na ako dayon. Mapaukoy na ako dayon. Para sa last ko nga medal.
daw. Amo man na napati ko nga gina-maybe mo. Si Lincoln, basta maybe ang sabat, makabawi. Si JV! Nakabawi tayo. Si Kai! Up until 5 p.m. Get a chance to win the game. Gabi! Hello! Anong una? Ang alas 5 kung malubat ang kamera ko. Tatlo! Si Peter! Mabilis mo po yung pagdating from Manila to Iloilo. Always remember to prioritize your studies before games. Good luck to all the players. Enjoy the event and most importantly, have fun.